Galisi wanzani wa masiwa wa ulemengu mlio hulena na karibu ikao nyupatana ni shabakata internet ya huja yuko Morangazi nana Imani Media huja zembaza matangazo ikao zoshinda ili zihashirishi hawazima na wanshiza wa Komoro ezashelewa harumo ulemengu kwa juhamba hunu masiwani. Leo tarehe 19 izo ikayao dora haisara tanabah nizo ikao dora kawona haruma ezenti huzabira ezanongo ezandao na uheza daraja kiasi ya ukana kunu Komoro ila hadisi irudi tena ijirejeza rangu haruma mji wa Inzi wa Moroni huwaswili haruma mji wa Vaju kabati enge station nzima ifanyao hazi zonti pia ngizo haruma la greve ichobaki de station nzima ikayao doishindo ikwiye marani ya haruma umva wahema fura nana la mabiri ya ikaongo na magari ya hao station nzima ikaonge junda haruma mra wa maluzin ranguda honi koni jabal na de station ikao ibulwa nyumeni nele daho la hydrocarbure ikao del hushilhani hao ne mafura abonge ngarjunda obanu gymnase ekoli ya malibio ikao ngejunda haruma mra wa maluzin vandu bahanu le jaliko landisa jaliko ikayao hendu ikao duangali yosha ngunjiyo harara bungwa hibenza yeba soniho wa Komori ngwaduka uka wana dabuhinde abage makatian ngarjandelea hailiende na umanisani zima hadzima ile wa Komoro waone ukazi nrambao zosibuzi zotsindabu hawa ukasi watangazaji si hanza tantsawe ngerambe nganyi wazimani mtangazaji habari wa hanyu Swaleddin Ibrahim uliyo manzi abange na representa ili umanisani nzima hanza na mdo samia ukana ngamjokana ribala zombo zamro lisababishao rifanyi hazi no ritsiduri akonge ngamona ukana arisa garjundao ebani ikaudo bajunda magana nabani gymnase ikaudo imri dunga wa makatiano harumwe matangazo ya shabakata internet ya nana zembaza matangazo mbali nambali ngamona ukana zenongo keziti zamza sambando ya ukana station nzima ikaudo ifanyao hazi unu ngasija o ibanunde kaudo rjundao de station ya maluzini ka ibulane la hydrocarbure abonge mndungu na ukanangwa buharara harumwe zensi huzijao jabo ukana mbwa hibenza sasa ndisoti harara mabahari mbali na mbali wa hule nana wa karibu au kanangwa bamango bikaongwa fanyao ezi hajazao bani mistishale hao pia ngebiri yao haruma mrondo unu sinyangu Mwenyezi Mungu johifadhi hadisi inu sidunge hendele hauka wa Komori ngwa joka za kiasi yauka makatianu do mamyano kananga sangele yao sha namjoka bora bala shambo shamro ne cortege magari ngao menji garanzo difanye namna yauka irimene sen nzima nzima ekaitwa ka wakati mapicha ngari ndao na mdoro rengea ngenga mwana kana tizamandro eze station manambal station de service izonti pia ngizo haruma la greve isobaki de station nzima ya bulwa neleda wala hydrocarbure de station ikao loifanya uhazi ngamona kana ele jaliko la magarilin liandi sarango yabo likweli ya malibio ya école gymnase rango dahunu iko ni maluzini hata ujoa swili kwa station nwekayao haina uangalio haina usio no daka wallahi ngudengo nguroho chozi zinu zikaziji haruma zensi wika udura kanizo ikamba bala zanongo sasika zaki shaki nyume lewo zikaza kisi singa sina harumatimu za wazabano kwa wazahemaya sina rongo ziraje za haruma umva wahe emafura sikusudi wala tibombeyo auka narudo shukuri auka arumeza ntizon sipia mafuraya he tobaki Komoro shamura banguzi ubaki ebanika ungatokana mafura boya lotambusha ngesababisha umlahata ho winjini ya maisha wa Komoro wayarenga haruma botsotsaha mafura
nga monao wangalisi wanzano watu ngareda ona wasudi bahanika odo bajihundao ye station ikao ya bulanyumeni na de station ya hele la hydrocarbure station nzima ikao ikansa usailisha wakazi borjo kana ze station zonti piangizwa haruma la greve rangwa haruma mji wa Izwa Moroni ujo waswili haruma omji wa Ovaju. Wangalizi wanzani makatianu serwa swili ibanikao riserwa swili ibanikao do wajihunda we station ya hydrocarbure station ikao ibulo harumanti wiza wazabanu yode station zima ikao ifanya uhazi chaize station zonti umgwa ibenza waskwale ngizo haruma la greve mtangazaji eka jule langa mjoka na los kwa mfumbili shaho nazinu karja stahamil falakini ribezer tapi ya ili rije rewanshizo wa Komoro waliolena na karibu eza shelewa hunu masiwani habi ya ukana wangalizi wanzani wa shabaka internet ya Elite FM na Komoro Ngazi Imani Media zindi za shelewa hunu masiwani habi ya ukana eza nongo ketsinyangu ketsina moto ketsina gari ketsina vinks hazonsi ketsina mwanzi wa haumuyengwa shao mlahata usobakisha harumo mdwa bangu zide mafura ye maisha yao wa Komori pia nga wabitsao hanuma ze station kiasi ya ukana na Rwanda zi wadingo ya ukana deriba nam mades na moneta ba mafura inu riba na mafura abange mwishia mwalimu malesh mbazi mashuru wensi hari riba na mafura abange wangalizi wanzani ikaunganya wazima ni mtangazaji habari wa hanyu Swalahdin Ibrahim ulio mwanze zindu za shelewa unumasi waninga sina harumansi uza uwaza hemaya mla hata wa mafura urudi ujirejeza ila hadisi ijirejeza hauka ye maisha ya Komori yonsi pia nguchunga ya fikiri ya haruma ya mafura ya musalimu salama Mwenyezi Mungu joripukana Mwenyezi Mungu joripukana neshida neze tambu ikao beziremao abo ya ukana ebarendo kaza harumantuza wazabanu mangaluka ukawanadamu hindi ngarsangeleo ili bela wandu kartona mafura mu filme o musoniye pasula mara bala na usu yabo yewa marhaba menji yabo ngenga mushauka ngo abo alona usi ngasina harumantuza wazabanu nam kawitsa daza tefonika na elilo alekelilo marhaba menji wangalizi wanzano watukufu wangalizi ikao domriwa na makatiano inu tambu ya mafura banuti banu ikao ngwa shughuli hauwa fumru sha inu tambu ya mafura haina mrungu tapilio ili ya hunde doza la mafura ya tiaruma ile gari la hahe sha izo manadamu yanzao sidizo mgu yanzao tizamandro banti banu ikao ngwa shughuli hautanga sha zinu pia haina mru mwanzo toni la mafura Daula bao ngabondwa tsawada yema haina mru mwanzo hunde toni la mafura ili ashinde yeshombo shahahe shende haundo borjo kana owenji wahe mawakazi wa Komoro ye maisha yao yazilhani hasibabu de tambu ya mafura au kasi mwamiani rokana rangu gymnase anta ijei waswili vanu station ya hydrocarbure station ikao ya bulanyumeni nde station nzima junda hunu Komoro ifanyao hazi shazon tirangu ezala haruma mji wenzi huenda haruma mji wa Ovaju zonzi bomwa hibenza zitia gatana habu ya ukaima katianu kabati engenzi ma station nzima ifanyao hazi kasi de station ya hydrocarbure shando huzisa eba zinunga ziziyo banu hao zinu zidungia hendelea suala la udunga habu ya ukaima katianu ye shabaka internet ya ikao yitendelwa ne mudiru jimla wa hayo Ibrahim Yunusa nono mwa hibenza ritsauza iliri jebanu rijari woneso wa Komoro walio hule ya uka chile ngulo hunu masiwani habu ya ukaima katianu karna ukawale shaiba kishia suala angaluzisao yezinu zidungia hendelea hao zinu wanando weka wa dakika almuradi
narbeze reshawiri au kamba ukamrivura raili na maji hata mpaka dabo mkabazima ni mtangazaji habari wanyu Salahuddin Ibrahim ulio mwanze ze jamaa pia salam na mrebeni mwebeni noti za Oman erinuruvuna njema nazishimie kwa